Anak-anak Dika, Niko mode lek, Niko rosak, saja Niko lek, kontak produktif, Niko lek, kata senior, tak kira Audi, suruh apa punya si mate, saja Niko, kau marah, tak kira bisa. Gitu repon man. Katina apa saya sampean. Mencara Niko, gula semua calek. Pasta bertore, cek sana apa gini kak. Mungkin mau ngabas kondisi tadi kali mentok bulat lo polo. Mak tan sama makin mudo sarang mak. Oh iya juga le. Polana tanah Niko kabadan rosak le. Honda tas lo polo, gula jelas apa? Pangarte naman. Padan di kapar loa. Kinga Niko le. Montana Niko begitu lo polo. Padahal guna kabuko palaku. Pas kayak bagian sertifikat. Di nanti kakak pegelu sampai tanan. Boleh tato karan. Dina, gula. Tahu tak gula lek. Ngaterana kamu duk. Cuma gila aku bagi lek. Kin, mana mau tujuh katibian Kin? Dang, Bara tak ngalau kembak nawa. terus haki lah. Enggak enggak. Puh, mon bak nagin Kin. Tep. Mat, jalan kuna. Ya, nyungatan perlu. Ah, iya iya. Boleh kak ridho sangkulannya cuel kak. Kayak bagadim mah kena ko sertifikat. Kaman sutab. Ya kasang ku boleh tahu nih rampak ketika sarang man sutab. Gelok busap pui masjid kau letak mau sarang man sutam kak. Masa boleh jadi kacuel tanah. Napa ya karep? Arwah tanah lah rosak. Kamu ya pagi yang tak keningan kui. Entan. Benih-benih kau maksud aslina. Ambu kak, jalan juga pindah suwe. Jalan watak buat manyala aja rogi. Sarang tahun kari otangnya. Saya ini kau tiga gak jual tanah. Tak pasal jual ruskap tiga. Tak pula Nigeria teh. Arwah tanah jual malah bisa memari otang. Karena pesan yang kuyang kok mangkat ke Malaysia. Tepus semua sok kaki meeting lama cerah. Loh. Napa tika semak sila kau maksa mangkat tu? Bocro, mon kena tu bocro. Tak ada cari tanah. Kenapa ini kamu nenek suai itu bocro nak? Pas kebayang tadi ya tanam tak keningan kui. Tak lagu icuan lo. Engkau terlalu pusat kesalahan tep. Engkau mangkat ke Malaysia. Ini kau nang sekolah kan? Sebab kenapa tidak? Tak kira tep. Mak tak parta aja bener kangkong. Hah? Ti kaca dari lampu tak teman roca. Lah curah lah bener TV. Tahu nggak ti kakak guna mama buat polisi bodoh. Tahu nggak ti kakak mama sih kau tiga kak. Tahu nggak? Tahu nggak ti kakak? Kaya ngai mama sih kau kakak. Main aja tiga bakalan bocro. Saya nggak bisa nak tanap zona. Saking tiga atau teman partai juga. Tiga lah cuma inteng kau kumah mama. Sana tuh aku untuk bukti.
Tabuk teka pikat. Kita bantai yo. Aniko sangkolan na mama ka. Mon pon sangkolan hindi nga kika. Sa terus tadi kata bagal peco. Engkang nama putriku ning langkong pelak kawarna mangke sang ratna putriku ning nuhun pamit rama ibu ang lilanan ngambung pagaus lumaris Sri Putri ngandiko aris Tiga Ken. Engki ba? Kaula tumuting karsan Gesang sun tumekeng lalis Sang ratna lajeng malam pa Kaula anyak tanya Okeman dalam mamaja Masalah ono okeman iko banyak orang saya salah kaprah. Sebagian niko okem pada akiban macam peramal kerua. Iko cak atuli kasokan nasi kebesan. Nyatanya enten okem niko malah lebih condong mongku dek ketakwaan, mongku dek sekebesan. Asabab orang-orang sebanyak sengal okem niko pada ngoleh nape selakar esace ben pada ben selakar esace kaniko artena di dalam mana saya baca okem kaniko pada priban di dalam mana mimpi se bektona leba dari tengah malam tak na orang tua lapataman. Tina mimpi saya leba bekto tengah malam ni ko hanya mimpi na senyata. Kini ko masalah kamu inti na kata dia. Nambai dek kacalan ketakwaan mong kuda si kebasa.